Ekonomija Argentine je jedan tornado koji su predsjednici pokušali da jašu. Od svoje nezavisnosti do početka polovine 20. veka ovo je bila jedna od najbrže rastućih ekonomija u svetu. U modernom vremenu Argentina je postala zemlja za ismejavanje. Pokušat ću da objasnim u ovoj epizodi šta je predsjednik Argentine uradio i šta mi možemo da naučimo iz ovoga. Argentina je počela da stagnira kada su lideri ove zemlje krenuli da implementiraju radikalne mere. Razlog je taj što sve prethodne vlade su imale katastrofalne odluke i usmeravali su ekonomiju sve gore i gore. Novi predsjednik Argentine je spasio ekonomiju svoje zemlje od ekonomske propasti. U 2025. se očekuje ekonomski rast Argentine. Projekcije su da će to biti oko 5%. Inflacija će pasti za skoro 100%. I ova godina će biti prva godina u kojoj ova zemlja ima zdravi fiskalni suficit. Argentina se konačno vraća u normalu. Strategija koju je Milei odabrao je usporavanje štampanja novca, smanjenje poreza i umanjenje regulacija. Javier Milei možda nije našao zlatnu ribicu sa 3 želje, možda čak njegov pristup nije ni revolucionaran, ali daje tvrde rezultate. Sada neko može reći da, samo što je uradio je trebalo da ispravi ono što su njegovi prethodnici napravili. Da, samo to, ali to samo je jako teško uraditi u zemlji koja ima ogromnu inflaciju svake godine. Da izbijemo ovaj argument prošlosti, sada ćemo analizirati sve što se dešavalo. Argentina je dobila nezavisnost od Španske imperije 1816. a svoj prvi ustav je sastavljen 1853. Argentina se ugledala na SAD. Bruto domaći proizvod ove zemlje je bio bolji od većine evropskih zemalja. Od 1890. do 1910. Razlog je taj što u Argentini je najrazvijenije stočarstvo na svetu i izvoz žitarica im je fantastičan. Ova zemlja je bila 4. na listi za najbolje zemlje za investicije. Svi na svetu su želeli deo kolača njihove ekonomije. Stanovništvo Argentine je poraslo sa pola miliona kada je ova država osnovana na 5 miliona do 1900-ih. Ovo su zlatne godine Argentine, gde je Argentina postala uvažena država. Sunovrat Argentine se desio za vreme velike krize u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo možeš da saznaš u jednom od mojih epizoda. U ovim godinama ekonomija Argentine je pala za četvrtinu, što je užasno. Izvoz je pao sa 1.537 milijardi na 561 milion. Tada su krenule ogromne demonstracije 1929. Već sledeće godine, 1930. vojni puč je preuzeo vladavinu zemlje. Do 1943. ovaj period se zove Infamous Decade. Na srpskom jeziku se prevodi kao neslavne godine. Ovaj period je pun korupcije, štićenje bogatih i nepoštovanje zakona. Od ovog perioda do 1950-ih pesos je izgubio 70% svoje vrednosti i inflacija je dostigla 70%. Ovo je zato što su štampali novac kao ludi. Do 1955. dolazi još jedan vojni puč, što je bio standard u politici Argentine. Argentinci imaju šalu. Za doručak nikada ne znaš da li ćeš imati hranu ili vojni puč. Do 1962. je bio još veći haos nego što je bio do sada. Svi su putem sile pokušavali da preuzmu vlast, gde se desio još jedan vojni puč. I onda još jedan vojni puč se desio 1966. Ok, da skratim, Argentina je zemlja pučeva i loših ekonomskih strategija, kao da su se deca igrala ekonomije. Do novog predsjednika Javier Milei, hiperinflacija je dostigla 20 milijardi puta. Milei, rođen u Buenos Airesu, imao je teško detinjstvo. Nije se uklapao u školu i tamo je dobio nadimak El Loco, što znači ludak na našem jeziku. Milei je bio strastveni muzičar, bio je u bendu, ali nije bio zadovoljan svojom državom i krenuo je da studira ekonomiju. Ima 2 mastera i učio je na nekoliko fakulteta u Argentini. U karijeri je imao nekoliko poslova kao savjetnik u bankama i institucijama. Najviše je uticalo na njega znanje koje je krenuo da proučava od austrijskih ekonomista iz 1900-ih. Filozofija ovih ekonomista je da vlada ne treba uticati na market, minimalna potrošnja na servise i potpuno slobodna ekonomija. Milei je toliko bio popularan u svojoj zemlji i njegovim govorima oko ekonomije da je 2018. godine imao 220 intervjua, što je skoro svaki dan. Nije imao filter kada je govorio i pričao je od srca. Milei je hteo da implementira radikalnu slobodu tržišta. Posle COVID-a 2021. godine, Milei je konačno krenuo u kampanju. Njegova partija La Libertad Avanza, što znači sloboda napreduje, dobio je 17% glasova. Ovo mu je osiguralo fotelju u njihovoj vladi i ovo mu je dopustilo se ponovo proba za predsjedničke izbore 2023. godine. Bila je to mrtva trka između Milea i Masa. Ljudi su u nekim regijama morali ponovo da izlaze na glasanje, jer su glasovi bili skoro identični. U drugom krugu Milei je uradio nemoguće. Osoba koja je formirala stranku, preskočio sve partije koje su dugoročno postojale u zemlji. Bukvalno stranac na političkoj sceni. Pobedio je sa 56%. Njegovo obećanje Argentini manje mešanja vlade i više slobode na tržištu i zemlji. Ovu strategiju je nazvao Testera strategija.
Milei je smanjio vladu svoje zemlje. Prethodne vlade su trošile oko 40% BDP-a na socijalne programe. Milei je također protiv centralne banke i kaže da je to kriminalna organizacija jer ima monopol na štampanju novca. Mnogi ekonomisti kažu da je bolje imati nezavisnu centralnu banku nego da je nema. Iako centralna banka Argentine je usko povezana sa vladom Argentine, što se tiče Milei, mišljenja o ljudima koji su na levoj političkoj strani. On je rekao da ako si levičar, ti si užasna osoba. Također rekao je da socijalizam je ubivajuća politika koja samo stvara patnju. Milei mrzi elitu iz petnih žila i zato je dobio toliko podrške od srednje i niže klase. Zamisli samo kako je živjeti u zemlji koja je decenijama stagnirala. Na internacionalnoj sceni Milei je ojačao odnose sa SAD, Ukrajinom i Izraelom i smanjio je odnose sa Kubom, Nikaragvom i Venecuelom. Argentina je pobjegla od recesije koja je krenula u 2023. godini. IMF predviđa da će rast Argentine biti mogućih 5%. Ova reakcija cijele ekonomije posle Milei terapije je mnogo bolja nego što se očekivalo i predviđalo. Za godinu dana Milei je smanjio trošak vlade za 31%, što je više od 10% BDP-a. Ishod svega ovoga je da Argentina ima prvi fiskalni zdrav suficit u 14 godina. Uspjeh je toliko veliki da Argentina sada može da otplaćuje svoje dugove i može biti financijski odgovorna. Ekonomisti iz IMF-a su toliko začuđeni da su oni ovo opisali kao najradikalniji pristup ozdravljenju ekonomije ikada. Milei je začuđen ne zato što njegov ekonomski program je uspeo. On je začuđen zato što je 50% građana i dalje želi da ga podržava. Na početku svog mandata u 2023. godini inflacija u Argentini je bila 200%. Sada u 2025. godini inflacija je na zdravih 2,4%. Ne samo to, najbolji rezultati na berzi u 2024. godini su bili u Argentini. Investicije u ovu zemlju su porasle za 300%. Ljudi koji su bili zaposleni u vladi Argentine mrze novog predsjednika jer je smanjio radna mesta, pomerio mnoge funkcionere i političko opredeljenje u Argentini ne znači ništa. U Argentini sada vredi samo uspeh i borba na tržištu. 50.000 ljudi je izgubilo posao preko noći u vladinom sektoru. Vlada Argentine više ne obnavlja ugovore. Sada je pravilo da osoba koja je na funkciji mora poslati CV svake godine da aplicira za svoj posao. A komitet odlučuje da li je ta osoba poboljšala uslove rada u toj instituciji. Plate u vladinom sektoru su drastično smanjene. Ideja Milei je ta da neće dozvoliti da neko bude na poziciji samo zato što je tu već godinama. On traži od svih zaposlenih u državnom sektoru da se bore za poziciju koju imaju. Jer postoji pretnja sada da svake godine mogu izgubiti posao jer za njihovu poziciju se prijavljuje masa ljudi. I oni se sada moraju takmičiti sa ostalima. U Argentini 7 miliona ljudi je izašlo iz najniže socijalne kategorije. To je bolji rezultat od kada je Milei ušao u kancelariju. Privatan sektor cveta i mnogi ljudi se zapošljavaju u ovoj ekonomiji. Također Milei želi da smanji porez u ovoj zemlji. Također želi da efektivno upravlja poslovanjem svoje vlade. Što se tiče regulacija, njegova vlada je uklonila oko 900 regulacija i oslobodila tržište da se upravlja samim sobom. Najveći efekat ovoga je viđen u sektoru stanogradnje. Milei također ne želi da ima više od 6 načina oporezivanja, što bi saseklo oko 90% taksi, što bi napravilo Argentinu zemljom za najlakše obavljanje biznisa na svetu. Sve u svemu, da li je ovo zlatno jaje za pristup ekonomskim krizama? Vidjet ćemo rezultat Argentine do 2027. godine. Za sada genijalni ludak ruši sve pred sobom.